Kipat wachong chnong yong ke ilaka labang nang pelut pangam raliang hablok wan das men sim gi nei daw wadami theme ke senken suloi yong ki karbi ke wati pertuit kam ke United People's Front of Karbi Longri UPF KL. Wai hajrong imi theme ke ni ke sen da tip lengba ke khubor wami na karbi hak arpau pratri unai nyaw 8,000 arpau le. Hei wa arngut ki dkhot kani ka sen de cha kemgi na ka thain manja tini ali haki pulit ka karbi anglong district wa ki CRPF wei gi wa cha kem to ki wa ti pertuit kam usanje engti wa urajesh phangso ki wa na ka chnong jriken deng west karbi anglong ka wadang hap hapo block 1 hi nakini de yo le wo kem ya ki kuli suloi khinde so tali ka wi ka 22 pistol wa o magazine wa santali ki kuli arpau RMM lately ki HE 36 hand grenade wa artali ki detonator wada chem na po ka kari alto ko wapan kam gi Kementar kesni nagaliang jungi kipai yang song jong ka ilaka labang nang kelut ke baju tipai bak kum ke blok 1 ban kum juru nagaliang jong aku Sherman jong hanya track border dispute redressal forum ban kum ju ban ni perlong balong nang song hi nang tei ne po blok 1 ni dam da kejing sngew khia ke bajur halor kejing yo khubor jungi aglat pa thai khubor jungi karbi ka ba ki perlat ka ar pheu khandai pa la pheu terik Julai ara jara Julai ba Keladon kata ka kenhun sengkai klau thumai jungi karbi kebakai ai kerteng ka United People Front of Karbi Longri te ke jingmut jing thmu jong kani ka kenhun sengkai klau kalong tang na ka benta ban torshor yegi briu jungi ke basong basa hapo blok 1 bat kum juru ban penting ban smith yegi briu jungi bakin om yo ban lek ban wan ne ban dawa ya kata ka hok ke jungki ban penpau ya kata ka hok ke jungki bagi ki kwa ban shong ban sa sepo megalea ya gane ngingali yo jingtip halor ke jing pha tokit ke jungi ya gibreu jungi bat kane ke jingtip kalong ro ke bati kena poi ko mengalio i ha kito ki khubor jongki ba armut na pedeng jungki kila syakem bat kini gi armut ki basyakem kelong na kachnong jri gendeng bat kibriu ki ba ni itu ithau hi bat kini ki danglong tangki langrut lane tangki irit kiria ki he ki han jongki ki ba sponsor ye ki ba ai boy ai lat alanti ye ki kim pat syakem te kejiktip ke bengiyo bagane ke kenon kaladon handu kumba sanspa tam lani ruspa duna kidukot ki jongka bat haga to kesithi haga to ki syakem ke jongki ngeliyo i gitu kisithi dewa bisa nyimtip yano lathok kerteng hantu tang bagiyo jiktip ba kejingmut jingtmu jongki galong bandawa bisa kambun nangi kipat kasih benar ke basyong basah blok 1 te naga ni gadau ngi pentip ye kipat nong chnong jong kabari hunyo trap bat kum ju ke paraseng halang hi baro ba ngi ti ban pen kre bala da jia ka ke basniu ke jing sale ben ye breu jong ke badan sute mangiru niti ban yarap le niti ban pen kre bat ngiburi ke jing kerpat kum dinong chnong ba dalai ni ki paraseng bhalang ni ba nyimde ban yi bat sakaweru ni kentu ya ke sarkar jik ke bagiyo ba shen di arsip minister ke ya kendu no ban ya kren halor ke kamban ban rai ga chungsup chungsan hapding ke ji kan at ke balane menta la lai banai pura ha snong khanduli bat snong karbi kalong hi kum ke jing ni kan ajai benreu apdeng gi karbi ba kasi penar te ni da kerpat yo chief minister jo jela megalaya jongi bat kum ju yo chief minister jo jela asam haga de ge kendu ke jungki ki deiru ban ya keren ya geni gemat ba kini ki kenhun sengkai klau
Kim day ban yo penting pun smith ye gibriu jungi. Bat kum juru. Kim day ban yo ban suthit. Ni kentur ye gini archive minister begini ban pha ye gibor pahara. Ban kem bat ban rat ding khong. Ya kene ke kedun le no. Bat nakaleng jungi ni kentur ye giparlok karbi ba kim day ban thau kum kini kilat klenti. Ban wanra ye gejing ye snam. Kene gejing ye kan at. Hapde gi ar kan kun jai kan riu. Nakaleng jungi hi ngi kwa ye ga chong suk chong sai. Oi amde bangi keren kop. Kumba bun pa ki garbi ngi khasi penaro ngi bun. Kumba sta ki garbi mangiru ngi sta. Kumba bit babiang ki garbi mangiru ngi bit ngi biang. Tabangin kwa ban thau ye kano kalat lenti. Ban ra ye kata guri hura. Ban ngi kwa bahagan ye kejing penkrek ke sorkar ban penbe ye upur usam. Ngi kwa ye ke chong suk chong sai. Baki ar sorkar kin yo ban penbe ye upur usam. Da lenti kejing suk. Bat ki briu jongi kin yo ye kata hok jongi. Kumba kidei ban yo. Kene galong kejing kentu bat kejing kerpat ke jongi. Bat ni ongru ye ki parlok karbi. Ba dalile phim dei ban pen sitom ban lebeng. Ye ki briu jongi ki bachom pasa chopok karbi anglong. To tip pa hapo megalearu ki don sibun ki karbi. Lada phele bengi ki briu jongi ki badon seto. Nim lai sa ban pe. Nim sa siu keliang ki briu jong phi ki karbi ki badon sene. Hangta kan wan kejing ya snam kum bajia sipok Manipur. Tingim kwa dalile ru makan jia kumta. Te namar kata ni kentu jur ba ni dewan penne pensai ke chong suk chong sai kumbang le im suk im sai ha ki pheu lane ha ki spa snem ki baladem